Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ku kelengi kami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Roka si mende. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Rom 2 ayat 12, soh 16. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat ke-16 ken si mendok. Bagi dingo masa segen tupung ari si enggo ibu hulkin. Roh kesa di bata merkite-kite Yesus Kristus bagai sukuten keluahan si enggo kubagah keni. Lako menghukumi sagumana si lot i simboni i bagesen pusuh praten jelma. Bapak Inang, lot mo sada kalak mergerar si acong. Merdalan ngo si acong i bagesen sada bekas. Ia merdalan hanjar-hanjar sampai roh sada kalak petugas keamanan menahan langkahna. Janah mendoken besi acong. Maaf pak, en oda dalan terem. En pelindalan petugas, janah menuduhkan tanda larangan ijolo dalane. Oh maaf, oda kebetokin. Bagimo idok si acong. Baku nemo kala si oda memetoh hukum, nalako oda kita ati hukum. Janah bebas, ibagesen hukumenna. Bapak Inang, Paulus kibagahken bahwa baik sadakala jelma kitandai hukum Taurat, manang pe oda, ibagas sendiri kalai, enggolot hukum siki pandu kalai. Artina, setiap jelma enggo memetoh apa nasi benar, deket si salah, ibagesen pusuh pratena. Kenaidi, karina jelma kenah menjalo akibatna. Karina jelma si merdosa tanpa lot hukum Taurat, kenah mago manang pe binasa tanpa hukum Taurat. Deket karina jelma si merdosa, kenah ia dili hukum Taurat. Bagi moboy kita idah i Rom 2 ayat 12. Sadakala pe oda boy bebas i hukum nanai. Paulus kitegaskan, debata kenah ki hakimi si ciboni ibagesen pusuh praten ni jelma kumerna Kristus Yesus. Bagimo si boy kita idah i Rom 2 ayat 16. Jelma odan dorok kiboniken dirina ijolo ni debata. Debata memereken bana karina jelma ukur sim cerep. Sadakala pe oda boy merakal ibagesen pemetohenna. Karina jelma menjalo tanggung jawab nalakong geluh ibagesen kebenaran. Oda ngo kumernam diar mi hukumen, tapi kumerna bagingo seharusna. Si kita perlukan oda ngo pelin pemetoh, tapi kenah ngong geluh ibagesen perbinatohan. Mengikutkan karina si unggo kepesoh, enmo refleksi banta karinana. Jahoba merembah karina jelma, merkiteken roka selo. Karena idi karina jelma, idilo asang geluh ibagesen kebenaran. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan BAK dengan tasi deban kena. Merkita keni, Bapak Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil rebak YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mau banta karina. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.